kiat Good Friday, Easter Sunday, Palm Sunday ko pila. What is the real meaning of Christmas lah? Anta nila pila ko nang itong riso yang ng mobile do ko nang tumlahi talaga. Kasi Yesus Kristo itu mapapa na po kartiya thok mansi karti dam di sila kichisik la. Alam ka pregle dam da chok matidi. Kali budaya itu main posisi tengah ni alam ka pregle dam da chok. Bisita mila the great reason behind the triumphant entry of Jesus Christ. Yang Yesus Kristus triumphant entry bukan triumphant bukan lagi. Hari kalau lampu dunia itu melamban langkah kalau dia anong kita ke hai विजय का प्रवेश principle independent ke hai akilu hala suami iponna itu mapapa na padalang ni pirthe pan hai si kiti ke pe hai si nithomani alang thuji po hala bang chok ke hai hala bang chok ke chichi ni lo hala bang chok ni ke the pen jalang ke lu da isilo inia bang ke pirthe si ka do thanga don dita chok ma pirthe si ka do thanga don adon ya don lo chok lo pirthe si mune da tum hengplum ta ho plama pamar ho ta ho laban kapre ga ho chilim ti si alang bang gadur la to alang bang la thak padam ti joy hai ke klok cha da ke chilim pilo la meaning ti ta ko ti la meaning ji tu ala la meaning yo ti nang tu nang ti plote ni le ana malam than long ti dolo halan ni la nang